interinete iri mu byoroheje ibintu ndetse n'imikoranire, aho umuntu ashoboye kuba ari mu Rwanda uyu munsi akaba yabasha kuba yavugana n'abantu benshi batandukanye ku isi atavuye ahari, akaba yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamenya ubuzima bwaho, imibereho yabo, uko bahaha, uko barya, yibereye hano turi mu Rwanda. Uyu munsi ngiye kukubwira buri segonda icyo ubushakashatsi bwakoze buvumbura ko buri segonda imwe mu mirimo itandukanye ikorerwa kuri interinete. Ese kuri interinete buri segonda bigenda gute? Uyu munsi nibyo ngiye kukubwira, nkakubwira mu isegonda rimwe gusa imirimo itandukanye ibera ku rubuga, ku mbuga zitandukanye baribona bose baba bari gukoresha interinete. Bivugwa ko ubushakashatsi bwakozwe 16,000 aribyo byinjira mu rubuga rwa Facebook. Mu isegonda rimwe ibi bihumbi byose babyinjiye bikoresha password n'amazina bahawe n'uru rubuga. Bikavugwa ko ubundi bushakashatsi bwavumbuwe bikagaragaza ko tweet 5,500 byibuze mu isegonda rimwe arizo ziba zitanzwe ku rubuga rwa Twitter. Bivuze ngo abarukoresha 5,500 bya tweets ziba zisohotse zivuga ku bintu bitandukanye. Ubundi bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 68,000 by'abantu ari bajya ku rubuga rwa Google bagatangira gusacinga ibintu byose biri kugenda biberaho. Muri ibyo 68,000 bakavuga ko harimo abantu 372, abo 372 akaba aribo bari gushakisha filime zurukozasoni zo kureba ku rubuga rwa Google. Bivuze ngo iyi mibare ishobora no kwiyongera bitewe n'uburyo urubyiruko muri iyi minsi rumusigaye rumeze. Ubundi bushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko video 75,000 kuri YouTube zose zirarebwa mu isegonda rimwe. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko nanone 3,400,000 bya email byose byoherezwa kuri interinete. Bakongera kuvuga ko ndetse abantu 721 bose ba-uploading amafoto yabo ku rubuga rwa Instagram bose mu isegonda rimwe. Ibi ngibi ni bimwe mu bikorwa mu isegonda rimwe kuri interinete. Bakongera kuvuga ko 16,000 by'amadolari ari byo bikoreshwa online mu isegonda rimwe ryonyine. Ndetse bakavuga ko message 740 nabyo arizo message zose zibasha kuba zakoherezwa biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Uru rubuga akaba ari urubuga rwa Facebook ariko rutinjiza amafaranga na make kuri ba nyirarwo, ariko kuri benshi barukoresha bakaba binjiza amafaranga baruciyeho. Bivuze ngo mu isegonda rimwe za message 740,741 nizo message zibasha koherezwa mu isegonda rimwe byonyine ku rubuga rwa WhatsApp. Urubuga rwa mbere rukoreshwa n'abantu benshi nanone baba bafite telefone byoroshye bakoresha bakomunikana. Bakavuga ko byibuze imana 80,000 arizo zoherezwa biciye kuri interinete mu gihe gito mu isegonda gusa. Ibi ni ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko buri segonda buri kimwe cyose kibasha kuba cyakorerwa kuri interinete. Buri segonda. Ntucikwe, mu kanya ndaza kukubwira ese buri segonda mu kirere bigenda bite. Ni ibiki biba buri segonda mu kirere. Kora subscribe buri munsi uzajya ubona utuntu nk'utu ngutu.